hati-hati. Diusahakan. Tarik. Apun naik banget. Hati-hati. Tuju naon? Kira-kira manini dia manini kira. Kilap deui nya. Ai dia mah di bumi mah. Ya Allah. Tuju naon ari mah? Di kaung. Bade di parios mah. Si aya kan nyeri naon mak. Nah, ini kita main ke rumah si emak. Tinggal Kak. Mohon. Suasana perkampungan Sukajaya ya. Kita main ke rumah Ma Cici. Wih, sarik mana di situ? Iya. Mana tarik? Ai bawa di mana mari dia nya? Di mana we Ah, iya di dia naon ieu? ya pakai dia barang itu. Oh. Ini kosong nih, Mak. Kosong. Yang dia Jalan-jalan, Pan. iya. Mana tasna? Sok neng lagi dia. Ya Allah. Sing leres kan dia kena tinggi. Dia barangkali nu ageng. Geus ageng segala parawan. Segalanya nuhun we alhamdulillah. Geus sing lancar nya. Juli ibu sakelana. Ah, ieu kan sarapan. Manten mah. Ya satu kita tos. Maya kerawas naon mah? Aya salah anak sini. Oh iya teh urang parios sakantenan ka dieu amang. Atus sini. Abi na kadol karang out mama getol. Lu pintu naon ari ayeuna? Kamu Jumat? Oh, ayeuna teh Jumaah. Heeh. Alhamdulillah. Iya. Ayo. Ya kitu. Hapun teh neng. Langsung teh neng teh san. Ah, tuh sawi.